Ngumbau Situ. Musese na uthocha ingi twende kutambania imwe kiki kilungu cha muthia nthini wa kilungu cha Ngumbau Situ tina mweni witu kuma kisioni cha Matu ula withitwe bishop na withitwe utongo-ini na withitwe itambu cha kwoko kutethesia alama tetona na seuvya one wa atoi make na mundu wonthe ula wina vata na indi turambo indeni wa utandithia the unduni nawe taukwitha witu sungia nimisikana andu ingi ila metwa ni malea wito nundu meona kana ila mekuthi kwambia uthuku makanisani makakwe menja nundu baina ila facelift ya utona mundu utona kwa sene nguthi kuthuku makanisani nundu kwa tangilia na kwa mwai nutona uthi utu makanisani ukwambia ukwenda withie no wambia kunwa wamba tanje negenda withie ni wakwatwo kindu kikaba na mundu mamuthemba tosu utona utethia mundu wibandu ata wititwe kana owe nthini wa kanisa wende na kutavania nthini wake kana nthini wa andu ala me ute wake me umutulia ngoma imwe kana atavania makusa menja. Ni asante nienda kone na tau twasoma maandiko matheu twina ngelekanio cia andu metiwe ni Ngai aingi na ngelekanio imwe tukwenda kwosa oyo baba kuwe ni Mose Mose binda ila wetawa ni Ngai ni wakia muno kuthukuma Ngai nundu o bamwe na kwethwa ate kindu mundu wa Ngai no mena wa ne umanga wa na akokitwa kaumingi muno nundu akethwa nuku kania andu maundu ala mekwa na memaseo Mose ni wambiie kwethwa na kwasia nyendi nditona kunena ni kilimi ni nditona maundu awe zaidi manena nya na Ngai eso mwe nyendi kwenda undu ucio ndoka manthe mundu ungi lakini Ngai amwe anoiwe bai mundu ungi yu nthini wa ngo yaku nutona kwethwa be kindu ki uyitwa ni Ngai no kethia be kindu wikwatitie be nukwona ubithite ngoni yaku nukwona bandu mayiso kwatia ciendu bo na nutona kwona either wi mwonzu nutona kwona kana ni bandu be kau kana ciendu kumenwa nandu nienda kwikia bina ndikwe kana kiu ni kindu cha kawaida nundu walilia ona Gideon ni mwene Joshua ni Joshua ndine bukune ya Joshua bamwambelelio no kuona ayitwa ni Ngai lakini weze ande tuilasio neno wandu kakie ithi wa wino kumbao ndetwele bithanitwe bubu ni kana ni wake na bia mwingi na yuyu mundu wa Ngai nutona kwitwa ni Ngai no kethia pesi ndukia na ndwenda tabia andu yuta Joshua ningelekanio ncio pesi ndu wakia na ndata basiandu lakini Ngai ni wene nukukia amwe atukethi watu imwe konthe kulokathi ngethwa ni naku balona waku ukakinya nga bathima keke wabina ni Ngai konthe ni wawito waku mundu kwigwa yitwa ni Ngai ndukakie kuthina Ngai wona wetwa ni Ngai Ngai akaungama naku na akaungamia ngalama ciaku na cia muci waku na cia andu ala winamo Mose ibinda yimwe tina ukitikela kwitwa ni Ngai neona ainena akacia ndiahoca thahabu wa mundu kana fedha kana ngwa ibinda yungwa cia ibata muno ina cia expensive nundu cia tuma wona moko na singano na Mose ale akosa nundu Ngai ni waetie mbesa cia kutuma ethwa na thahabu na ethwa na fedha na ethwa na ciendu na ni wanenga andu iciendu kwa Ngai kwi ciendu nundu Ngai ni we wombie ciendu na yu Ngai nundu ni we wombie ciendu Ngai ndalea kunenga ciendu we mwana wakwa niki ukia na niki unyama we mwana wa mwene cionthe we mwana wa mwene cionthe ciendu cionthe ici kunthe ciombiwe ni Ngai waitu na bai mundu we bakuve nacio be wola wititwe no Ngai ula wititwe ni Ngai elete kwethwa steward kana mucia na mwai wa iciendu na wathukuma Ngai akakwete bandu wicethia ona niwo kwa yandu ciendu ici
kwa ndo agitumi ki mundu ndakakie ninambiie mathina ni maingi na kuko bikabune bikite yu nimekete maundu manene ma kutungia wandu kethia ninasomeria ciana tondu twaweta athoko mimanga nina matwika ninaenda mwaka ninaumia na kanisa ni bala nithia atu gikundi kimwe kitawa andonai kikundi juju twenda makanisani tukalilia andu ala matengwa andu ala matema andu ala matemetho na andu ma muthemba ucio tukamanenga ciendu na nyene mutabania wa kiutangi iyo na ile kwethwa nienda ngamaboya na ngematia ndime ya muina mwiki lakini twenda tukuite ngwa na tukuite ciendu cia oja na tukuite mbesa nikana mabata ala tukwithia kuku wizethia ni twanenga andu acio twathi kanisa ni twethia mena mwako tuimathoya mabati tuimathoya mbwao na kana kundu kungi tuyie babundi kwa yuyu wathukuma ngai akakwete ona andu angi makautetheacia nthini wa undu ucio niki ano ndakelangalawa eweka ni ila wambiie undu ucio no mpaka ethebe andu moka makamutetheacia na makeka maundu ona bala maendelea muno tondu kindu kyakwie binde asa mwene makwie nangi angi macioka nthi wezethia finally one kata wetho ayoweka lakini nisi aina andu nangi ni wa maiva mbesa ni kana matethio wiyosu kwa mundu wa Ngai ni waelite kuthukuma na ndakatwika nja ndwisa utwika nja nundu wa kuthukuma Ngai nundu ciendu icio nthe ciombiwe ni Ngai na ainenga andu angi aelite kwamba kunenga na indi timi inukilia ikulu ya muthiani nisi ni ibinda ya usakwani kana ibinda ya enendi kwisakumila na kusakwa ndongo ila mekwenda civikie na kumatongoesya yo muungamo wa kanisa na unyuvanikana na siasa wa ile itho wawili ata baune voto etho atuiweta kana etho ni wititwe ni Ngai ofisi waku ni munene muno kwi maofisi meonyivaniwa nundu we mundu wa Ngai wailite kwethwa wi mutai wa andu ala mekwitia ivila na ala meonyivana na ofisi ucio ni munene muno nundu undu unenetwe ni mundu wina Ngai undu ucio uile akwiania na uile akwoneka kwou pamoja na kumaboyea ni wailite o kumata na ni wailite o kumbana na andu kama nengo utao undu kuilie onethwa mumba no muiboya na andu alangi makanisa mateete namo mayaeloki ya siasa nundu makia siasa tuikala onao makanisa matena representative thini wotongo iwitu kwa makanisani andu ala mathaitha makanisani na tiathu mayititwe wiani wa kutabania uvota akwa acu mailitwo lika siasani ni kana ukethia atwi na mundu vaya akatonengane CDF ununengane kwa andu ala nindi no te utila kindu kikatiwa muci ni tukwenda andu aikiku matona kutethia community undu yailie na mayuma bandu bangi makauma makanisa na atu utabania kwondo akitumi kiu nenda kwacia wia witu nusu wa kuboya serikali na tuiboya serikali itongowe na andu aikiku na andu acio nundu yu undu ngwana nthini wa siasa cia Kenya nicio senyo muno na ciiyulu muno na makaya makwikia ngea ya ingi matono thi kabola nizolika kaoni nundu nthini wa siasa i weiwa mundu ewa muikanyuve king'ei na mwananchi tiwe waelo kwata king'ei ni serikali yaelo kwata king'ei uthikulia king'ei ki ethani mesini king'ei chepeto kwatwa niki kikasikatiwa kwa uyuma uyizethia mundu ucu nuge unginu nukwitia kula wamukuria development plan yaku ni thiva nde undu ukuweta ndena agenda yo ndu kwikia nini
kwa ona uimanyiva ni wailete omalilia iwe mundu ena development agenda na ni withwa aitu tabio sindu ila twatabagwa maunivanie kumina kendo mathonokete na methwa me failure osete atwa miao ya alika wese kwethia funds ila si ngutho asiumetwe ilike weane wa maendeleo ni cialika cie cionthe nao kiria kisio ethwani kwa kanzia ethwani kwa komandi andu kiugo manywe na mayeka maundu alangi ala meka wa kiugo yuze the andu mailite kunyuva mundu wa muthemba ucio lakini ti mundu wa kwacia nandike yo amwandika na yethe abaumbe baiwe kana yothe sindu ila we mwandikite asubie mundu wa muthemba ucio ndena maana Kenya ya matukwa mwailite manda kula yaku wenenga mundu utona utethia andu no tona kutethia no tona kuokea ukethia ni wa mutawa mwe kisio kikito nikikwenda kibingwe myanya ya biashara kana myanya ya kuandikana umubango waku ni wiba ulawie na wonine wa utongocia asante nani timubea muno nundu wa kutwitikilia kukana kwigwa ukiwa waku kwigwa savali ya kuya thayo undu yethitwe ndikwatekana be musia ise wavikia na kumana savali ni chalo na maundu onthe ala wende na kwislandeni wa thayo waku uni wake wekia viti ukavikia kwithwa wi Ngumbau nthini wa thayo waku na ndi fo botendo vika mwiso wa kilungu kitu na tunambo vika mwiso kati kwate ilaita wa imizo kana conclusion kuma valabe Ngumbau yito ya umundi yulua thayo wa umundi na muno bala kanisa yele kuungamila mathayuni kana thayo wa umundi wa kila mundu na ndi mweni witu natukwamba umundi kwiriwe na maundu maingi kwiriwa ni digital era tita ibinda ya kutene muliana muitwana na sindu cia muthemba tosu na saingi wisa ithia ngina ni ku affect kanisa nundu maisha mekaliliu utona ku advice muika uwi kuyana ata uyane we utona kuikwatwa ni society utona kuikwatwa ni serikali na utona kuikwatwa ni kanisa na me akimangai ibinda ya digital era nienda wise kwithia ni yeke wa mibango milumu ne kana wise withia ni kwethwa maskulu makuyana maumanyisia andu kwikala thayo wa matuka wina discipline nundu ibindani thi kwina maundu maingi asa nthini wa social media ugeza ithia be comment wa baka comment wa ni mundu onete cia comment chao na yuize ithia kindu kini chaete thina ungi ugeza kwithia ni wakimbisana na mundu ungi atie amomina byo na kutigo kwenda kwa Ngai ni wailite kutethecia mundu ona ithia thukumi Ngai twawa twithiwe na ngo ya kutethia ona ala ignorant twina andu ignorant nthini we binda yitwe nundu binda yitwe ni binda ya thaniwe na yina challenges mbingi na bai mundu utatona kwika ikosa mundu nutona kwika ikosa o mutumia o mundu amuika na amwe meka wa through ignorant ugezo ithia ni kindu tesi walika we watwangali na ngali zindu etwawa wa twawa ya kimandu tiwe ni ignorance na nundu ni kindu kikwithiye na walikelela na ndwena direction na andu ni mailite kwithwa yumena kikio nundu yu mundu eva ukamba no kuona akathi kuona America akona kila bandu yu gezedi atabia imwe andu mekuona mezioko makasiete ikokolika musiene wa mundu wa mutumia ikokolika musiene wa pastor ikalika musiene wa mundu ungi yu gezedi ani nikosaanisie muno mabindangi ukeza kwina attacks mbingi itatona kuelegwa ni cia muthemba mo kwa bindani ye ya digital kwina challenges ila humanity nekindu lakini twomecia we are going to get it through kila kivo inokio twithe atute ready
ina tutasiese lakini twomisya nituthi tuvike bandu kou tumisye no lote sundu aikulio la wisi ina kuyendewa na ithwa no mundu withwa abitio bandu ayiwa babe bandu bititie ziani no eselagu no maandiko matuite ukewa wasiatina waku uikuya ziani no isela ziani isu ino eze andu ni maendea na maisha ni maendea kweli. Asanti musaisi aba uni vote utinianza umande ndene wa kilungu kitu cha umundi cha Ngumbau Situ ndikwendea kiwiyo cha kwa ila wina kwa Veronica Siombua Tiwanesa. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ.